Agaw ya simba, day of May, katuna nakar-akar kamera rame barkada, kya marlang ed Pangasinan, agay! Day of minatan ka aro katon anunutan me sumanakar-akar tapano nasulit met kuno sa naekal subana banal ya laman niya sa kisimba katon anunutan me suunla ed map plus river kuno tamarakep kunon amesan man ka aro katon agkanin patalo bang balot ta simba adala na me simbaan ed Aguilar katon sa ikwangko mimi sa tayo tapano untane na bawasan so kasalanan tayo alo ang puro inom tunununutin nyo kaaro kwangko katuntumon nga kami ed simbaan ya Aguilar tapano mimi sa kami ni magano sa ikwangkod si kara anggano agaylay irap ya say trabaho tayo ag tayo lilingwanan so amalsa kwangko magkaaro natan kayo ulob kami laod simbaan to tumbuken dakmet iraraman sa trupak nang yung may kargaan de holy water ang kapoy karga to pismas kaaro agay bang balot naligdak mo't iraramay trupak tanatan labat irama makalubod simbaan kairong mid irungan sa ikwang ko tila ed sampo taag tayo mo't nayari di madarap tawalay binyagan kwang ko kaaro katunja kami mo't laumirong ed sampot kaaro tapano untanot agamot ira nababaengan tasay sulong mechot panlabat Datan kayo kaaro kasumpal kun ken unerep kumot niya ay supambibijok tapano makapandasalak mo't kaaro dan kapaway mi ed simbaan siyempre sa nununot mi amay laem min amusan Natan kayo kaaro akasarado ni kuno may maplos river katon ag kami akaames aper de gasolina agay katon anunutan daray barkada palanit sa antaday panamusan Nang yung mo kaaron inerso anunutan ng panamusan nanang yudan no inerman agamot halatado makar kami anto labrador kaaro on labrador jakunuod tubuan beach nang yung pararay trupa kay agara papigil kaaron inakar katun nakar mi so labrador ya andi oras Dengmiri so kami mo jaed sa may labrador fishport da kaaro antayo latan on tinasaliw malamang pampulutan lamo na ni nang yutan kaaro ka kasumpal min akimisa walal pulad utek da inom agay laraya kaaro sa trupa puro ramay inom nang yumo kaaro ratilako dan tilapia di aray bangus tan arame ang kabalag ya tulingan da wadya jara na nang manayaram ang kabalag sira ed fishport jad labrador kaaro kasumpal minan liber-liber ja anunutan dalay manames katun unla kamila di maned panamusan mi amay tubuan beach kwanda kaaro nang yung pamuti sa kaiba kay ngalngaliton na to Dolso Cottage kaaro Oh my God! kasabi mi ja mampapatronan iranong manamus kami kuno ande no supasuno na kaaro natan kayo nun akanang nang iray chicks kaaro ay nang yung suliko daanan akanang nang iray chicks kaaro ang gatagatil iran manamus kaaro nan anang nang dan wala ray chicks ya manamus kaaro nang yumot ira kanya-kanya mo't iray pusing kunwari kaaro tapan intanot na pansin damot irarame mamarikit yawaman natan kayo lili kasandalamet tambutel kuni danom katun alanganin iran enta saulalamet tan unlegep kaaro nununutan danim maong nuduga so desisyon da Jad gawad papapansin dan sa may marikit alingwanan da mo ya tapo kaaro ni nang yo ang gapoy gunguna to may tumiblong nanamusa mo ladsatan kaaro tapano pari-pareho kamin ambasan en sempet Yan nilaba yan at tapo sukal amisatan kaaro tawab man irarami mamariki ya paparkingan da katuno agara makakaalisod sa may atapo ya kulame ay siyempre mampapapansin mo tira tapano napansin dara may mamarikit ya manaamos kaaro Jamanayad tubuan beach malinglingga sudaya damo itya kaaro balibalin pambandingan daray pamilya tan si kamiram mambabarkada sa iwasan nyo lababalit kaaro si maninom tapano arawi tayo udlen Oh yeah! nang bubukor ko kaaro walay naral kun alama o kape agkuya anta ng tingaran to kaaro bang balet umbulos ko taanunutang ko mairap sumambila ya mambubukur kaaro katon si kakaaro manal mo kalay syutam tapano agka single kaaro agay
Nang yung kaaro akasanglas sa kadsatan ang ganong ngalngali na patak may sanglas ta babay ulang ko agay. Say kwanda kaaro video ang kura ko noon sasabi lara nang yung matira. Kumon agyo kami ililingwanan niya i-subscribe tan i-follow tan i-share mga kaaro agay.